Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Bathamai jong ka Tata Motors, Halat ko ni Shillong, ringkat bakanet foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobyeng Jongpi. Uba Rocky Heck, uway ni ki kertong ubalapan kre yaladi banyak kun ke election MLA Arajar Arpulai na North Shillong constituency menta ulapan benapat ba unam tre syu banyak kun na North Shillong henry unya kun no na pentor kra constituency na kaseng NPP. Uba Rocky Heck udai upersakur jong MLA bamenta ke pentor kra constituency uba AL Heck henry hagani ke kinti ke bamenta upersa ulapan krek ban aireng persya ya ukni uba Rocky Heck ulapan benaru bamenta ke singi ke khatlai teri ke bena jemang arajar arpuar ula resign no na kaseng BJP kaseng ke baula dan baro shikata baja ke shithi resign ula Aisha state president jong ke BJP uba Ernest Mauri laban penkin mau ba uba Rocky Heck udairu general secretary jong ke BJP Shillong City Henry ula resign no mentahi kasngi na ke jinglong dekhot ha kaseng BJP ngau ba Rocky Heck dalam ai kani ka resignation letter support ka state party BJP ngana runtas ni kumud khot da general khot babat ya post general secretary of Shillong City ino nama nakadaw ko ba namla man batay ang ni afisya so kadaw ko lang naman ino yung party dari kadaw semet ada kajo poru mabapilai latip mapi rumah media ba mga matris bun sistem apa party dalam lalai sistem malalong aktif tahu general secretary bangla dari kam kebayai bagi sosial menyerap ba hadu mentahi kalau ke bang sosi bat nakalian ke parti kemudian ke organization ni dia nak ada ni ini ka post pat kumu khot ka BJP mentasi kolektorik benar kan no mat ya kan ka election mensawal mentah nganyelek na po puntam kra prosesi but nakatikat NPP kat mengkajing kendo mga bati Deputy Chief Minister Mbak Preston Sesong ya kubur baik katikat yang NPP na syangan na po untuk prosesi so wairu panmap nagi paiba jong kanot Shillong namar mengalaya charum seneng hau mi ngalek hi asem jong pi mengalapang keputusan manglai kendo bon paiba kiba sultanat inga hanrei ke Shillong no umni ba nakada ko bamla man kiar namar ba habanga mi paiba bon jong mo amdei kan ni banga kren banga puturai him na hanrei kering nak kalian paiba jong barki di dubo ba ba kloi penyerap hanrei waktu asnobat banga dan parti BJP jong ba parti keman jadi nara masih jenjara mengaruh bangan kesuatu ikhbat ba hoi nakaliang ke jonga ke BJP naso di bawah hatam andai namtip ikhbat ba kasong ke akibat kesuatu kuno makin pediang te kumtahing nakaliang ke yeng kesem ke jonga makin men barat tiba nakako minuma nilai bagasi ni yarai ba kene kanti nan kra na po on kra but ngania halo program baga development andre ngamdan ke issue ba no menoro bo MLA ngamdan issue yang kra ba si andre ngakwa magania ka program baga development si kalau ngomni ka de ka daw pensosi nga nomor ba kaning la tre sistem laisnam ngapan kiu ye BJP ko Shillong Ngai kendo kiperlok ko BJP kiba sultanat bro handai habang atai kam hamdan namyo kata kajing itu nakalian parti but halo dengan tiket to banga ngari we aspiring candidate na po North Shillong
Handai ngami kano ga sendor nakaliang parti ba tindan kata kajing itu handai kelasuan dalam ikibre kiwe ki a ba tang apa parti handan kerteng primary membership no active member saya susi wa along kawa ini perlu juni ba dia persang ta pilih syaki ba dengan North Shillong dia puturai yang mga tiket lalu ai nakaliang leader yang ke parti tenghat kilet ki omang layo na Delhi kata ke pelong na bangan abang pekat sani ba ke ang kumnom tamo abang latre kat ni yang itu handai kiwe ki ba ki bai ba kita perlu ba temu wan yang tentang nanti napo North Shillong la sulit puturai segala thok jelari bai ba bakila akam bakila yo ta tiket hato nga kapat iki bai-bai dengan North Shillong bakiwan mungkin candidate kapan ingin kita tiket ba ka parti kala ai kadi ka beli ni ka bayong ni ka besar te wat sa ilam pakla bai-bai dengan North Shillong namar ba pihak perkat hi ba kinem di bawah puturai hapi ba layo tiket hi kidi bathok sudah kimdei ba ikran nado ba kala ai ka parti kalian ke parti BJP tempat anausi ketika buat kesimpul ni sama ketika nasional parti buat kasih jangka kalau dah kau berkom mereka bro te umdai bawa mga lek persai bahek ngamdan kalau nojik persai ma bahek i di jonga mga i ngapurom handai kene kadai kadau kubang pening ngaru di paiba hi mat paiba kidan kejikerman mat kuah hi kata development but ngayah kano rem namtai di development di youth namtam ko samla mo ngamdan ni ka jikusa I bahek kani kari ka politics politics ngong hi there's no permanent friend, there's no permanent enemy. Politics will keep can play a role on a side and family can play a role on a side. Kemudian ka jika player ka politics but family kemudian kana no ka jika kalian ka family nga di player football lapong kabut ngakuat bantan kabut kalau maybe ngalaya stay handai asut hiat kumpul member dengan BJP handai nak kalian kipat bang haru mentai ke BJP hantai kamta mu kasih kimpat accept te nganapai ke NPP lu kila dan lupa candidate ngapai dalam ngapai ko kongres kila pun kila dan candidate ba apply nganapo UDP kila dan lupa te mentah menganyang independent Shillong sab nga namar ba hoy nga ngari bro basa po flame kamukra te kipat ba kam nga sini pangal deru candidate bangalay yang MDC RC bat nga yo kubur nang na po kamukra konsesi ta pelong nga bangan yang ni election ta alaja pula na po kamukra konsesi ini perlu nga ngadon hingam ong hi bang bun ki member handai ngadon him jenis ka sejak kasan sepangut ki perlu kasih ki kena samla ki long kumi ki long pakai intellectual handai mentang adon hapok ka parti ngandarung ngandayo ketika na NPP te obviously ngan jalan lang iki sepok ka NPP bat ngapelong ka meeting hi bat makir ki kubur hi yang ba ikloy ka sabab pilih papi mangin buat lang iki oh kani ngalada biakran hi nama kasulong no umni kani karai kalau ngasem ni yang ngasem dengi ni meiri ide wemeli I hap hi banyak tengah orang ada uwe candidate tu ipai ba hi ki jangan ki kuan peniang dah kasulong wat ipai ba hi tengah mi semat kemudian jinge per ngar ba hek mai meiri di wemeli ngau di candidate ngaburom hi kata nama be di ukuni jonga tengilem namo apa politics there kumalam ongi there's no permanent friend and there's no permanent enemy tengah ada kaya kesem yang BJP mana nda sihi ngala ai kan ga submission te kumta hi kum ka tip ngahi ba khatang ru ide one of the aspirant candidate namba kasulong na mai hadu kumta 4% dengan phalau nang ide aspirant candidate hoi ba matam len I balade we ba
lawan roh apa parti, but ilong lu ex-ratio member tu ka BJP Mechua, but ila resign no. Mana mentah hai yang sa BJP, ti mai ru dei be aspirant candidate. Tengah syuk semua tangita argot hi. Kim datang so gue. Baik kani ka confident hi kalau umne kadi kajing pasiau brain ti mananang ipai ba. But mandate hi kin aki pai ba. Jing job jigram te kadon baik ngamla mon mga job ne ngamla mon mga rem ru ne kajing ile kan don. Ikwa ka change. Daga burom ila ai absence na mi ba hek. Bolong pinyujunga. Nga ai absence nam mi kajing sakri ba inlong ameli lai ni kwa mali ke development ni leaders jadi pai ba hi abang ipang kajing pesan ki trust ni ki aji pesan ngam kum tau we leader si kadang pun ka likeness of development kan kata hi ngam dan kajing pesan ba hek tang ke development